L'ultima etnia ad arrivare in Eritrea, dalla penisola arabica. Sono principalmente persone nomadi che vivono lungo la costa settentrionale del Mar Rosso e sono musulmani. Rashida, أنا أول أو حوسي لسيد عرب نبي تراس مزاج قبيلة. بعملة ورقع عبد جمادون سمينا وسقيم حريص نورو سبق ساقين يوم أو ما يكون إسلام. Occupano il territorio sulle pendici sud-orientali degli Altipiani fino alle pianure costiere a sud di Massaua. Sono agricoltori su piccola scala con enfasi sull'agricoltura. Sono musulmani e cristiani. أبدوي مغربي ولابو دبستك سيدي أبدماجي بحري سرتك ولكاتي دو بمفرد نبي سفرده هايلي أرسطو دماء أمسمنا كريستنا دماء أبو Tigre coprono un'ampia area dell'Eritrea settentrionale, nord-orientale e occidentale. La loro letteratura orale è composta da leggende popolari, vita di guerra leggendarie. I indovinelli sono musulmani e cristiani. Tigre, أمسمناوي مبرغم عرابني إفراز مطلوب هيرو بأفاوي سنة صحف أفترقوي سنة أنكر بكلتين نزدازي دولتهم Tigrinya popolano gli altipiani dell'Eritrea e sono per lo più agricoltori, sono per lo più cristiani, copti, cattolici e protestanti, un piccolo gruppo di musulmani, anche parte del gruppo etnico. الكباسيتات الناس نوبو توزع الماء ومحرس نوبو درسته كريستيان منطقون زوحة الماء أصلا
Ciao.